Kidnapping cases koso we yi mu pa eya na wo behu no obi ayira ade bechi na obi ayira wo timfie agya ena wo behu an so obi afro wo phone so an wo baba ma we ha no fasika bi sei ebra ana say Shia wa ha say yese ansa na wonsa etimi aka wo ba no enso so ya posifo no ye hunu ye djuma wo mo edi ede afasa nyoma no ho ye kan sa na ye kan se bia wo mo di djuma na so wo mo bom mo modo omo eye na so ye hwe from Takrade girls yi issues yi say de eba ye ema Canadian girls for so de eba ya wo mo mpo de wo mo emanfo etimi bebe release wo mo na ye nso so ye de up till now ye etimi release wo mo de say ya any say one more afrim no ama do na ka say 90 eden na apostle for na so ene de ya me no wo ka say eden apostle for abo adwuma so papa bi was say yembo one more aba so na ya nam so enka nchom say eni kwan say esi say nko dan one more make sure say one more eyes are on the citizens say de be ya enyo maybe say koso wo mahu ne ntempa no metimi aso anom ene de ye de ni ekokopie mu mante wa miensam ba ko ani di Sanda Mohammed wo free Kintampo we di 23 years na ebiemu nso Mahmoud Umam ono nso 23 years ono nso free Bunjai wo Salaga district Savannah region ho na ba ko wo kan no a ono nso no wo mo anyina wo tipen ba ko anaso wo mo nyina aguru tipen krom wo mo free wo mo man so na wo mbepie mo wo Tamale ho no ma wo mo wo madwen se one more aba ye kidnapping jumedie nu ebie chese one more buy no hotel omoko high separate hotel one more edemo na me no ka say edem Northern Regional Command papa ni dey Mr. Bonga exam no etu eja ebra wo so mante wanu emu no chire mu ana chese one so mante wa miensa wo medi 23 years yi emu no sika wo nya free wo mo ho use sum of money 200,000 Ghana cedis na ebiemo enso so no wo mo sanso ehunu 100,000 Ghana cedis so wo mo phone so na chese no so eka ho na ebiemo video na chese wo mo show wo mo phone so wo mo say video such as manti wey video wo mo spread sika edi egu wo mo so no na mo hu ni say there manti wey enye djuma so bia na wo mo be ya wo mo edi benya sa sika wey edie no ntino wo mo etwen be wo mo ne say de nsem no ekoye na chese kidnapping issues ya ebi na chese wo ma ye o ma je say wo mo betina Tamale ho na wo mo aye na so fofie anto ata ama enede empenifo ensa asom na buchefo man konkotie UTV amane boni ne nsem ode atu dwane ba ya to aso so mo say omo ye kidnappers na omo 23-year-old herdsman a friend of Sanda Mohammed ono African Tampo and Mahmoud Umar ono wedi 23-year-old ono so ofri Bunjai was Salaga district and so Savannah region and onipa ba ko so ono so no ofri the same place na omoba Tamale na Tamale na omoba no omo training na 3 separate hotels. But intelligence police speak here and say omo by say omo be planning towards kidnapping and other nefarious activities Tamale in Potemara no and police in sa ekoka sa nipa 3 now according to regional command police Northern Regional Police Command COP Timothy Yosa Bonga na otrese omonsaka sandipe no muksteka aurora ehye omobago ACD base 200,000 na omoshe omo phones no omo say omo videos dia na omo trese omo say omo splash ana omo de 50 tugu omo a omo sa na omo hwe omo age ana sikana na omo to hwe omo a omo say sa sikana na mo konya sikana omo de display omo a omo trese omo ye sika for nti na police suspect say nye bia omo ye nipa bia omo planning ana omo be planning assembly
northern region. Nti almost count mono omu 7 mobile phones. And Sikadro Nina Eco C best 5,861. And another tract of money best 5,234. And omusho mobile money best 10,000 mobile money. See, omu so mu say he no munya says kaya omu ntimi nche bia omunya says kaya. Nti COP Timothy Eddie to microphone says so suspect ana so nim say obi adefrado ana obi akidnap over with your compensation ana o believe say microphone bi abe arm robbery ewo Kintampo and Savannah region and put them on my say over northern region ebetimi ahwe sa microphone who say maybe suspect bit my microphone amoka sa asem no nti currently I can say sani patre ana Fulani free omodi amegu so currently omo await the necessary investigation. Okay, nti na op acha so mo ye Fulani fo ana ani omo na Fulani fo. Okay yo na police want to no ma kwa yi obi bia na afa na no omo attempt say omo be kwa kidnap obi na omo achi omo yi. According to police source, no, say according to intelligence, no, Sani for Boni for by northern region say, be planning activities and the forest activities and say, Asama and Kuyi. Now, no, according to intelligence, almost start here, but almost suspect, a highly suspicious individuals are almost free, baby different, bar, Tamale say. Omu be planning omu operation. Okay. Mama yana wasi anope yenu abema yi etinka free yeti fedo mantama yinku Tamale. Na abusuafo radio na wo Tamale mpotemo honu na ne obi aba be frodo wakadwa hu ba for some days no kajo se fesika bra say na wo tua sika ansa na ye de wo ba na wo de hye ema wa ne ne de me ne wo kasa de abosifo ensa aso mu ntie ne mrika tente obekwa kopim wo ne kano wakwakoje ede evo na sisi de minim emanti wa wo mdu omu ewrasa nyomewe wo bekom no ne ye beka cho se adwuma eni wo maimu adwuma ni wo maimu no kren wo mu se adwuma eni wo no nanso so de wanso so a wo de won sabe ye wo be create ebi aye no so na eno so no ji se ye nhyewo ansa kronobo ene ye kwan bone so a wo de faso enye sikan eno ene de hu ne se eye adwuma pa e wo sa wo de won sa eya no ye bo posifo abaso pa eye wo adwuma so sonko a na nse wo mo eda ne de wo mo so am na wo mo enye se ne be ya sa issues e ba na kidnapping e ba no se wo mo ya fraud ne won kro ne ba na yentimi enso wo mo emu na aban so enhwe na enwuma hu ehia na ese efata no so no wonye efa engu akwam se de be ya ye mabunu yi so ebenya bi aye na da ne da sa wo national anthem yi wonya ena adwuma ni wo mamu no atimi efo wade nchefa ensemi hu ene se wo so fobra ebebetu edwa otuma gh comment section like videos na share all the social media platform so media ene equia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram.